بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. يأتي الله سبحانه وتعالى تجد الموت طول بسني بحن ويجد يدري وجوه الله بين محمد صلى الله عليه وسلم ومولون بين سبير من يجول صحابة الفوق وجول إهور كان جوكل دينك بجوكنوك من لتور كان دين جوكنك. اللهم آمين. والنفينا يا الله يرمي نمو ونقل دمو قال وكدي إنقل نندي دمو دي أكيد دين. وباب دمو قال في النهي في هدول عن البدع غاي بيجي سنجاري كدينا ومحدثات الأمور بيجي فقدا لدين هاري ألام توقع كدينا. ويتي بدع وكل ما تعبد الله أو تعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا وفعلا كوكلا كوريميرا الله توالى يبرالي وريميرا نوم وشرعنا لدون ونكون كفينده ونكون كونغول ونكون كونغال هذا يكون بدأ ميته kala ko sinja remira Allah wadira fi battagol Allah fi hebbol baraji ka Allah ma darugol lette ka Allah tawa non Allah kañum yamirayo yo remire non nelaɗo makko remirali mo non haray ɗum woni bida ɗemba ɗum no ɗumi hande ma akthara al bidaa al yawm bidaji no ɗumi piƴi sincadi ka dina ɗin tawa alano law imma harama ala lasli few ka fuɗɗi ha ka hatti ko sinca ma no mari lasli kono woodi ko modifiya ɗo imma modifire waɗangol ɗum adadu lawnum hari adadu ala on joni waɗane adadu ma ɗum modifire waɗangol ɗum nokkure hari law ka fa lawa waɗe jonno inne o ko be waɗe nokku gaari ma modifire mbaaji mum ndi inne ko be on tigi jooɗo fewta ɗo ko be warrani ko be warrani tawi lawnu watteno kono noon no fa lawa waɗire ɗum wiyete bida idafiya ni ko bida ko watta ɗum ko ƴetta ɗum goɗɗum jillidira e ko wooduno law ɗiɗo noneji fof ɓe bida ko majjinayɗi ɗiɗo fof mo jokki o heɓata ko ɗaɓɓi ko heɓata baraji mum
walli fiiɗo mo addani en ɗo ayeje tindinayɗe wonde ko nelaaɗo wonno e mum ko Allah yamiri ko yo remire ɗum ɗon tun gaynayi ɗum ɗon tun woni soobe o ɗum ɗo woni original o lutti gon ko pirate Allah subhanahu wa taala o daali fa mada bada alhaqi illa dalal ko won ɗo wontiri ɓaawo goonga kan si wona majjere si feƴƴi goonga ko wonno heedi ɗo ko majjere idan si tawi sunna on feƴƴi ko wonno heedi ɗon ko bidia si ko nelaaɗo rewirno Allah kon feƴƴi ko wonno heedi ɗon ko majjere e ko majjinta wa qala taala Allah tawɗo ngo wi kadi fayin o wi ma farratna fil kitabi min cheyin même men si ndaaki ka deftere hay fus Allah subhanahu wa taala o yejjitata o faytata o faljata ko woni diina kon fof o addi ka deftere makko e ka ɗengal nelaaɗo makko e ka kuuɗe nelaaɗo makko o tawata alaa ka deftere makko ka alquran nelaaɗo makko on maakaali nelaaɗo makko on huuwaani nelaaɗo makko on yi'aani no huuwee fanki ta honwuɗu nan tawa ɗum nani haray ko ɗum ɗon woni biɗi asi tawi ko yowndiri ka diina amma si ko fi aduna ni no woodi ko nelaaɗo waɗaano o maakaali fii muɗum o yi'aali kadi no waɗde waɗanoo ka fewndo makko alaano kono yimɓe ɓen sinjii ɗum jooni gandal ngal développé e ɗum ɗo gella ala otoje ɗen motoji ɗin avion je ɗen internet piiji sinca dinɗi ɗo ko fii nguure fii no wuurire no newri ɗum ɗon ella ala sincugol e ɗum ɗon ma hutorgo ko sincaako waɗ ɗum ɗon na ɓatton ɗum Allah kañum direct wona ka diina jeeya fi kala no huutore fi diina kan kono na kañum tigi tigi woni diina wa qala taala Allah tawɗo wi fa in tanaza'tum si on pooɗondiri fi cheyin fi hunde ka diina on pooɗondiri woɓɓeyni ha menen no men woni nomin jokkinno min rewirta Allah ni ko ni woni ko selli ko ɓeeɗami o woya ko menen woni e goonga on pooɗondiri on no watton farudduhu yiltite ɗum ɗo gila llahi faade ka Allah wa rasule ka nelaaɗo makko yiltite ɗum ka Allah e nelaaɗo landoɗon ɓe ko hombo jogii goonga ɓe yetto jooni kono ɗum yiltitirte ka Allah e nelaaɗo ko yiltitugol ɗum ka deftere Allah na e ka sunna nelaaɗo ay alkitabi wa sunnati ko ka deftere Allah ka alqur'ana e ka sunna nelaaɗo sallah sallam ko ɗon yiltiten ndaaren ko hombo konngol mum ma golle mum ɗen hawrodiri e ko alqur'ana yamiri gon e ko sunna nelaaɗo yamiri gon hara ko no jogii goonga wa qala taala la tawɗo wi kadi wa anna hada sirati mustaqima won ɗum ɗo dey ko laawol angol ni e ngol feewi yetto fattabi'uhu jokkengol laawol an wala tattabi'u subula o tawan jokku laawi ndin dey fatafarraga bikum sakani sendidira on ɗi accintinna on an sabilihi ga e laawol Allah ngol ta on jokku laawoy de koye ɗon selinayi on laawol Allah ngol jokke laawol Allah ngol ɗon no feewi yetti wa qala taala Allah tawɗo ngo wi qul wi'u ɓe Muhammad in kuntum si on laatike tuhibbuna allahi ɗo yiɗi Allah fattabi'uni jokke lammi nde wonno Allah subhanahu wa taala ko haaye an o nelata Jibril haaye an nelal ngal arata joni noon so on yiɗi Allah iwtire ɓaawam so iwtiri ɓaawam mi holla honno Allah rewirte so rewi Allah automatique yuhibbukumullahu Allah yiɗay on so yiɗi on wa yaghfir lakum dunubakum o yaafo bakkatoji mon ɗin ko waɗi ɗon faltere ko fof o yaafo sa mum tawi no yiɗi Allah o iwtire ɓaawo nelaaɗo Allah o mo iwtiri ɓaawo nelaaɗo Allah kañum kadi yiɗay mo Allah yaafo ɗon bakkatoji makko ɗi ko heɓay ɗiɗo ɗiɗi wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun aya jeɗayi fingal dambugal ɗo fi iwtirgol ɓaawo nelaaɗo yonndinol ngol ko nelaaɗo wanno ko ka dewal
o wi aajire no ɗuuɗi hidanda kadi. Wa amma al ahadithu, amma hadisaji ɗin fa kathiratun jiddan, hiɗi ɗuuɗi pussi noon, goɗɗi go en jangino. Wa hiya mashhuratun, ille hiɗi lolli hiɗi anda. Fa naktasiru e raɓɓiɗinnoto ala tarafi minha, e joddugo e majji, sengo go tun e majji, wata ɗum goɗɗi fof en adde tungo ko tunni julɗo dali goto no gayna ɗum. O wino e majji oɗo hadis nena men Aisha mo filli, o kanko watti hadisaji 150 fi deftere nde fuɗɗa jangel. Qalat, nena men Aisha o maaki, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nuraɗo Allah o maaki, man ahdatha mo sinki fi amrina hada, e nder o fiya amen ɗo faandi ko dinaka, ma laysa minhu, ko ala e mum, alano e mum, o sinki to goɗɗum o watti nder to, fa huwa raddum, haala ɗum ko ruttatemo. ɗum ɗon o jonnitoyte ɗum hara joddi ala. E ka diina amen ɗo on woni fiyaka amen ɗo, o sinki ɗo goɗɗum ko alano e mum, o rewini ɗum Allah, o jonnitoyte golle ɗen hara joddi ala e majje. Andi yawmal qiyama na golle ɗen woni hendoto, o joddi golle ɗen, wona julde nden ko julɗa ko hettata, o joddi mayre o. Muttafaqun alayhi, o hadis no fotta sellugol no. Wa fi riwayatin li muslimin, ari e fillaye mo imam muslim kañum weldoni filli, wonde ko nene men Aisha o maaki, nenaɗo maaki, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Mo golli gollal tawi yamirore amen ala e ngal gollal makko ɗon, haray ngal gollal ɗon ko ruttete ngal, ko bugitete ngal, ko jonnitete ngal hara joddi ala. Idan ɗiɗo hadisaji ɗiɗi, ma hadisa goto jogiɗo riwayaji ɗiɗi, ɗum ɗo no foti e neɗɗo o wattana fondo moƴƴi ka diina, wona kesol ndum moƴƴi, ko kiɗɗum ndum ka aduna noon, ko kesol ndum moƴƴi. Aduna kiɗɗum ɗum sa wondi e muɗum a yammoɗe ɗum ha tawa nafore ko seeɗa lorra ko mum, siko otowal siko motoru piñi fof ko woni kiɗɗum ɗum haray labaka duncata wano kesol ɗum duncitano. Kono diina kan kañum ko kiɗɗum ɗum woni soobe. Ko nelaɗo wanno ko ka diina, wallahi ɗum ɗum no gayna. Hay ɗum ko en mara feere gaynugol, ayenen koyen amuɓe jon noon ko nelaɗo wanno ko en wawani wadde ɗum ɗon fof. Ko honɗum ƴettanne kadi goɗɗum ɓeydude hoore ɗon, no teeni ronki rondagol, no ɓeydude kadi no teenugol ngol, na hakkilno no maapode e noppi mum kodi jandi ko, no faɗi ɗon kadi peeteji aggi hoore ɗon, ɗum no fof na ƴoyre mum. Ngesa ma mban a gaynaani remude ngesa ma mba, acca ɗon yaha ka ɓaawo ngesa ɗon e sanko ko rema a jojaani. Ko nelaɗo wanno ko ɗuuɗi wo fanɗi o sa waɗiri no waɗirno ɗon hara e jogii jogii. Sa acci ɗum a sincani ɗum hoore ma yoyde he ɗum ɗo ɗo menen ko ɓen tun men yiiri ɗum. Andi woɓɓe ko noon sincirta. Sincugol pijini kadina no jogii, sincoɓɓen no jogii toon faandareji, woɓɓe ko sincirta ko fiyo ande nde ɗum ɗum ko ɓen ɗon tun andira ɗum. Sa faala ɗum ɗon siko ɗum ko ɓe e juure ɓen ɗon tun ƴettete ɗum kadi noon ɓe waɗa ɗum ɓe monopola ɗum, ɓe inna heyi awa sa ƴetti ɗum e juuɗe amen o tayano nokku goodey, a hummoyo nokku goodey ko amen menen tun. Sa humike ɗo noon a yanganike men ɗo, a jokki ɗum ɗo, a gomɗini, a hutori tongu ma naatude aljanna o ko a mayde wurimu, hay ka gorol ma naatu hen 90 naatanoɓe yiite tefanaɓe naataɓe ka aljanna, ka dewol ma kadi wona noon. Ɗayna mo anda metta ɗaynude he majjiyankono weɗe aynude. Si banu adama woni ha tawi o jangadi, haray kalko e mumude ko seeɗa ni ɓe ɓurdi.
wonamo ɗo ɓure awa ɗum ɗo ɗo mo waɗi ɗon nde wotere to ɓuri mo waɗi hunde kan laabi guluji 30 ye skin wawa ko man Allah hokkiɓe ko ɓe mari ko hay goto mara ɗum ko Allah hokkiɓe ɗum hokkali hay goto aɗa meɗinande ɗi konguɗi ko ɓe hokka ko hay goto hokkaka ɓe hay nelaɗo manam hay nelaɗo monopole ɗon jogo ɗon haqqille yimɓe ɓe woɓɓe ko ɗum sincirta pijiri ka diina ko fiyo ande fiyo lollu fiyo heɓu teddungal e muɗum fiyo hertinane piiji woɓɓe ko fi kañum kadi yomi a mene do ko ɓeɗo to min yiri ɗum andi ɓe no jangi allahu akbar piiji ɓoyi fandareji ɓoyi no nder ton wallahu mustaan oɗo hadis ɗimmo ɗo ka dambugal ɗo ko kanko watti 170 ko oɗo wonde e sakkitorde kanko sakkite ka dambugal ɗo wa an jabirin ittama e jabir ibn abdillahi radiallahu anhu qala o maki kanko jabir kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah o woniɗo ida khataba so o hutubbini so waɗi maako hutba e neeɓi yewtude ko yewtere fewtinande jama yewtere adressade jama nde jama yewta fi ɗaɓɓirgol ɓe ɓe waɗu goɗɗum maayoɓe rentota ɓe waɗa ɗum ɗo ko ɗum wiyete hutuba sinelaɗo makanino mofte mum ɓen sahaba mum ɓen waɗi hutuba ihmarrat aynahu kolongaji makko ɗe wojjay gite makko ɗe wojjay coyi waɗi ko yewtere wonde e iwde ka nder ɓernde wona ko wona e yewtinkinnede wodi yewtoɓe tawa fayde antiɗa andi o kone wolirde o ko fi duye wonno o wowdi nande may mo hooli kanko tikki kone wowlde ko so maki gite makko ɗe wojjay wa ala sawtuhu hito makko ngo towa ñaaɗa o sonka washtadda ghadabuhu tikkere makko nden tiiɗa so tawi joni o yii imo haɗude o yii o huuli wota yimɓe ɓe waɗu ayyuhannas hono e yimɓe man faala kaza fa alayhi kaza mo waɗi ɗum ɗo to haray hunde kaari no jokkimo hatta ka annahu mundiru jeyshin ha a sikkay kanko ko wonɗo rentinde konu a sikkay o hulɓinira e wonde rebel ɓe hewti ɓe ɓattike goy a ɓe yani e moɗon awa ɗo ɓe naati makira non wa yaqulu himo maka e nder hokum makko o maka ko istu mi imminama mi nelama ana min wasaatu e dargal ngal daragol ko ha tawi ɗo e wano ɗiɗo ɗiɗi ɗi maka hey mi nelama min noon e dargal ko ni min woɗɗodiragoy wa yaqrinu bayna usbuayhi o hiɓɓinira o bakkidira hakkude kolli makko ɗiɗi hondi sababati sappordu ndu nduɗo yennirdu ndu wal wusta e hakkude ndu sababa sabba ko yennugo ko heewi ko de goɗɗo yennaramo sabbade si a waɗi ɗum ɗo si a fijirila a andala nduɗo ene no yennirɗo ene wiide sappordu wal usta e hakkude no o hiɓɓidira o wiya min nelama min e dargal ngal ko wano ni min ɓattodiri a yini ɓeɗen ñootodiri wa yaqulu imo maka amma baad so tawi ɗum ɗo fof feƴƴi fa inna hayra al hadithi tabiti wonde ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden fof ko yewtako kitabullahi ko deftere allah nden ko yewtere allah nden ko nden no ɓuri moƴƴude ala yewtowo yewtere labande yewtere wondude e goonga wondude e nundal wondude e laaɓal reedu hewti yewtere allah nde wa hayra al hadi ko ɓuri moƴƴude e peewal ngal fof adi peewal allah rewira ko
inama peewal ko laawol ngo goɗɗo woni rewde fi hewtoygol e nokkuure kala peewal ngal goɗɗo feewirta fi hewtogol ko Allah heɓa wela e Allah o daɗalente Allah ɗen kakal nenaɗo rewno ɗon ko ɗon ɓuri moƴƴude ka pellel sikke wala e ɗon noon goɗɗo jannga ɗum ɗo ko ɓuri moƴƴude e peewal ngal fof ko peewal nelaɗo feewirno noon o acca nokkeeli ɓuri naɗo feewirno noon o sincana hoore makko laawo e goo o falli wa charra al umuri ko ɓuri bonde e piiji ɗin fof ka diina muhdatatu ha ko sinca ɗin ka diina ɗin ɗon ɓuri bonde hay si yimɓe sincuɓe ɗi ɓen ma jokkuɓe ɗi ɓen yii wonde ɗiɗo ini moƴƴi kono wallahi ko ɗi ɓuri bonde ɗiɗo boni ɓuri kala ko boni ka hoore leydi ɗo ɓayɗi defay naatugol goɗɗo yiide kala ko tafata defay goɗɗo naatugol yiide defay goɗɗo Allah tikkal ngol haɗa e ɗum noon no woni en wa kullu bid'atin dalalatun kala ko sinca ko majjere kala ko sinca ka diina rewira Allah tawi nelaaɗo rewirano noon Allah yamiraali yo rewire noon hara ɗum koko majjinta noon e ko waɗi ɗayne on ɗigi sikka ko sooɓe o jokki tawana sooɓe o sikka koko haani wadde ko mo woni wadde o yango ngurdam makko fof no woodi bidiyaji goo jomum no tan ɗaani taa ko fayi no wakkili tum siko wirdagol no wirno siko juulugol no juula inno inna immo jemma ɓe juula darɗe capantati on atti ɗon no wakkili subhanallah o andi mo majji o foti ara wakkilaki sa immi keɗa joni e yawde ka saare parayade en ville a andano ko honto rewete yahi en ville a yimmi ke ɗo a ƴetti ka prince ɗo a yaltiti ka prince man ɗo tum a jokki a yi otoje no yaara goɗɗo no yaade simanteri goɗɗo no yaarude no junnitude yaade en ville an noon anda ko honto en ville woni ko toon no fof kuttuɗa alandaki kadi inna ɓayi ɗeeɗa otoje no ƴawrude ɗeeɗa no gasa ko en ville ɗeɗe wona yaade mumen jokka ɗon fokkitira simanteri a fokkita en ville ɗo ko moƴƴi ara gundani ara wakkilaki si tawi a wakkilaki a yaari ɗo a wari teppe ɗen ko gasalanda ene ko en ville ɗo mi fokkiti naaga on majji yiltite ani sa wakkilino yaada ha mutiɗa en ani sa kita en moodi en ɓe ñande goo mbiɗa yaltiɗo e caravane mi yehi e ɗeɗi terimni ndin mi yeeɗo noon e hoɗo mi waari ɗon nde ñande e miside min waɗi conférence min fokkitino yaagol kadi e miside wonde goo ɓay min gayni tugol koñe eɗen wonde ɗon wat otoje nayi mbaɗa mbeɗa hawji mi mirñinoke moƴ may ɓe taka ɓeni ɓe ɗumanoɗo men he may ɓen mi chauffeur ɓe yomi jaw otoje ɗiɗi men ɓe ɗumani mais yaltugol noon kam siide wongal no yaari ni wongal no yaari ni ɓe yaarugal ni ngal kogol ngal ɗon ɓuri ɗaatude ɓen e mayen ɗo ko ɗo non fof ɓen annda ɓe taka ɓen no ɓaawa ɓe otoje ɗiɗi ɓaawa ɓe wi ɗon fir mbeɗen hawji men hittiri mais eno ha e boowal iti min yalda e otoje oto ɓaɗe min daari min yi jiwri no yaha ɗo ngesa min daari men ene ko ɗo yahata miside no ko kaari ɓen o majji yiltite naaga fes ko to ko yaltuɗo ka miside ɗo ko ngol laawol yaarugol ni ko to ko wakkilde ɗo ko fof ɗum ɗo fof won timere ay mo majji sinda so wakkilaki ko ɗum waɗi Imam Malik o wi joom bidia tubata o wakkili ɗon no ngatti ɗon no eto hara sincuɓe ɗum ɓe ma jokkuɓe ɗum ɓe ma yinuɓe ɗum ɓe no wakkilan ɗum a wakkillen tum ko yimɓe wiyata ɗo ko jokkuɗe ko nasoɓe enen fanken tumta hen tewɗo ko ɓe wolata
tewto ko yimɓe wonotare no keli ko sina ɗum a yawa ya ɓantuɗa tawa inna eɓe jaka summa yaqul reftillato sallallah alih w sallam o maka kadi ana awla bi kulli muminin min nafsihi ko min ɓuri handude e kala gonɗinɗo idi hoore makko bi mana kala julɗo miɗo jeeyi mo ɓuri ko o jeeyi hoore makko ko ɗum waɗi no haani ka yiɗa nelaɗo ɓuri ko yiɗuɗa hoore makko o makani en gomɗina goɗɗo e men timmata ha o yiɗa nelaɗo ɓuri ko o yiɗi hoore makko ɗum ɗo ka wowlugol ɗum mettafi kono ka howlugol ɗum welafi siko wowlugol ɗum ene mo kala landaɗo ene an nelaɗo e hoore makko honɗum ɓuranma ene ko nelaɗo e ɓeygu ma ko hombo ɓuranma ko nelaɗo e ɓiɗɗo ma ko hombo ɓuranma ko nelaɗo e yumma e bemma hombo ɓuranma ko nelaɗo e ɓe yiɓɓe maɗa e huwodiraɓe ma e naɓɓide teɓe ma e kawtal maɗa hombo ɓuranma ko nelaɗo kono accu ha ko nelaɗo faala kon e ko ɓeygu ma faala kon serta nelaɗo ne ko siba ɗiɗo concimi faala e ɓeygu ma ɓorno ɓe ɓogina yimɓe ɗum ɗo ko lince yimɓe ɓawno ɗum ɓonnota ko ɗum ɓe lince ɓaleeje siko ɗum mi yahay ɓurani o awa ɗo joni ɓay haray ko jaɓaani haray on tigi oɗo manno ala kon tigi wawi mi soodamo toon ɗum ɗo ɗo kono calla jaɓi juldere aronde naɗo ɗo mi soodantama andi jaka nane naɗo ɓuranma ɓeyguma ɓuranma o maaki ko min ɓuri handude e kala gomɗinɗo bimana kadi kala gomɗinɗo ko min ɓuri mo jeyde man taraka maala mo acci jawdi maayi acciri jawdi ɓaawo fali ahlihi ko yimɓe makko ɓe ɓeygude makko nden jeeyi ɓe ron ton mi ala haalde muɗum fes taw nanɗo kadi onde ko min ɓuri handude e julɗo mo julɗo sikkon kala mayɗo ko mi ari moɓa jawɗe mi naɓa adde ga adde hadiya o ga hadiyu rasulillahi o waye ko maayi acci jawdi ko yimɓe makko gasa ɓe ronda ɓe ko ɓen jeeyi ɓe ron ton kono o man taraka daynen mo acci ñamade awdaya amma ɓikkoye yeeboto koy ɗum ɗon fa ilayya ko faade amin adde ka an ga wa alayya ko min fawi kadi regil ngol ɗum ɗon yoɓa ñamade nden dan ko fawi ɓe ɗum ɗo ko sakkitode ɓayde islam o heeɓi doole tawi joni woni nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ƴettayi garan haari law si nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ari juulugol fure ɓenni goɗɗo no faati ɗo haray ko ya wattinemo laaɗo ari so ari o dariki fi juulugol ɗo ene himo ñawli si ɓenni hi mo ñawli nde mo acci jawdi ko yoɓe ka itte ñamande yoɓe innama o woye hombo ƴettantamo garanti yoɓanayi si heeɓi ko ƴettuɗo garanti aw o fawa ɗon o juulan si foppo daaridiri fanki hude e hay goto ƴettata garanti ñamande den deƴƴoyni aw sallu ala mayyidikum o sallu ala sahibikum juulen sikka mogo o nangala makko he juuratamo fes ɓay ton himo ñawli o acca jawdi ka itte ñamande yoɓe goto ƴettali garanti yoɓugo ñamande o nangala makko he pour ɓawo allah waɗi doole heɓike yoni woni état marɗo goɗɗum ɓoynawa gasa joni si tawi o ari o tawi fure si tawi oɗo no acci jawdi haɗay ko sikki makko ɓe yoronu jawdi ndi simo acci ñamande min mi yoɓa ñamande joni état o ƴetti ko yoɓugo ñamande simo acci ɓikkoye tosokoy daya on ɗum fo taraka daya an wani o acci pay ko yeebi koye mana ino pay koye ala ko ne wona siɓɓe makko ɓe mari goɗɗum ko dankora koye wona ɓeygu makko mari goɗɗum ko dankora koye fayda woni yeebiɓe wayna o état on ƴetti garanti ɓe naati ɗum ɗo hani état on ko tawata yimɓe ɓe ronkuko ko ɗon état waɗana kamɓe yo ɓe gaynu ko ni rasul sallam o maaki
الإرباض بن سارية إتام حديث عن الإرباض بن سارية وفيلي جنجي حديث باو حديثه السابق في باب محافظة السنة حديث فعلنا لهم أتنا لهم كذا قال في رين قل جوا مرة أين سنة صلى الله عليه وسلم قالوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودين فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أرضوا لها بالنواجذ وهم دي سوف سبنا على المودة لله صلى الله عليه وسلم ما كان ينجوكي تسنة مكو يسنة لون تطوع مفيو ببن ngaten don jogoden don satta ken hara don dirtali en tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla wadi jogi to be sunna be accobe bid'aaji be Allah muludi bid'aaji ni fop majji yo Allah yintu julbe be fop borde ka funnaage ha ka hirnaage kanana e kanyamo hore leedi do fop yo Allah yintu to be sunna ne la do yo Allah anyi be bid'aaji yo Allah muludi bid'aaji hakkunde julbe be Allah wadi fop taliba be la do sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أبيلاسي. نوتم. وقت تنبونيرا إنما فراد الله. في أبيلاسي يبان تاو أبيلاسي ما. هي سنائي. نقدروا بجانب القرآن على جانب القرآن إلى الطرق المنعم على كل الإسلام ونيو كثير على شكر الله كان لندي جمك لام جنو إنادته كهاري ديو جنو ونجار كجول به إنمو به ما كلمنا هذا جنو ممكن ما يسو هذا يبغى hanya ndo onaba baiki be fi kum ta o bugi ton ko bugo to ton fen anni sifa yiki ala ko honno gerta fi habu ben ton law ala wala ko jumbe bi habu ta kam ko jumbe nani bela ko lambi ko nokke ngo ka ko do limen ka finance be mo ko diray be wada sadaka hin sawano ne be defa yimbe be nyam be inna yo yimbe yo jangu qur'an be wada khatmu di alquran wonde wada khatmu la tati ma la joy ma az ko de wotere ma jangi yasin tore alla yo alla okko hono mo banta e polgal portal jawle e gedal be fewbe ko neddo yidi ko hari law alan hari law si wadama si tawi ma kunde wadi ma faale di wadi koy watu sadakaji wadi du'a kon mo ko janga alquran wada khatamu bi khatamuji kunne bali ko sinja ay sadaka andi banu adam ko nyembe dire tentini enen si woɓɓe waɗi goɗɗum e miside muɗum tentiri tawi himbiri giguirno e muɗum ɗum ɗon ɗum ɗon notitike e koɗol ni he miside kaarire ɓenno waɗi ɗon sadakaji waɗi ɗon hunde kaari hehe allahu akbar jama wi ko waɗi ɗon ko nafakkaji ko waɗa ɗon ko alqur'ana janga ɗon ko hunde kaari waɗa ɗon enen kadi en warta waɗi ɗum kamen ɗo kelɓe no ɓuri en enen kadi waɗen ɗum organiser ɗum ɓen ɗum kadi organiser ɓe waɗa ɓe noddite jama arɓe ɗon ɓe wo yii ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe howta ɗum ɓe enen kadi kono kadi waɗen kamen ɗo kere ɓen no ɓuri en kamen ɗo kamen ɗo ko ɗo ɓen jangi ko enen woni waliyaɓe ɓe ko enen woni ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓen ɗum kadi waɗa ko ni woni e satike bidaji ɗi ko ni woni e rimirde ɗo ko composa ɗo koko yamira
kono modification jini ari nder ton julɗo o so falama wadde du'a falama torade Allah yo Allah okkonmo faaleji makko aduna e lahara daggi ma falama molade Allah yo Allah dando mo tanaji ni imo yamira ɓattagol Allah taw ɓattora Allah dewe ɗe Allah yamiri yo rewide ɗen min baabi jeejigol Allah Allah wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li yoɓe notoɗa ɗo ko non woni ko haniri ko no jeeyi ko Allah ɓattorte sadaka ma horugol ma embagol jemma juula ma janngol alquran ma yamirgo ko moƴƴi hada ko boni ma yaago waɗa umra ma waɗugol hajji sifa won ɗon ma jokkugol enɗam muɗum ma ɗiggal ngol yummamo nge bemmu ɗiɗum fof ko dewe e tawata Allah no yamiri ya waɗu so a waɗi ɗum ɗo a anndi ko Allah komi waɗiri ɗum ɗo ko fi jeejugol ma ya okka hunde kaari ma ya danda hunde kaari non waɗi kono wigol kala kam i pen ko moɓodirgol jannga alquran waɗa hatimuji yimɓe moƴƴuɓe addunoɓe waɗani yo goɗɗo addani hadis goto pet wonde nena ɗo ñande go o maapike fi toragol yo Allah o dandumo wonde ɓe ayɓe Allah okkorgo polgal Allah ɓantu l'islam o mooɓi sahaba ɓen o inni janguen ɗo waɗe hatmude wote ma waɗe yaasi laabi 50 ɗi goɗɗo addani nokku gotum pet ara gasa ka kamɓe ɓe mapanoki ɓe heɓano mapunde ka kamɓe alano ko ɓe faala kamaɓe yo ɓanto ɓe alano haajuji honno ɓe torono Allah nenan toronoki Allah pelle to torino Allah ndaare ko honno torono Allah ɓay toragol Allah ko dewal waɗe no waɗe noon da ɗon ɗo on composition ɗon ɗum ɗon bide a natirer toon tentini watte adaduji waɗen hatmu on laabi tati ma waɗen laabi joyi ma waɗen yaasin on laabi 51 ma waɗen laabi ha sabakari kawoni laabi wo si tawi nanelano makiɗin laabi na Allah daarini laabi haray woni bide on ɗon aray woni montuka meɗen joni kawi pen wo ko ɗum ɗon fayda qur'ana janggama nokkeli bus qur'ana janggama o sifa ni ɗum ɗon wona no haniri few si tawi ɓe wawade sadaka ɓe hirsa nayi ɓe defa ɓe ñamina yimɓe Allah no andi gonɗo ɓe faami yimɓen toro Allah kono na ɓe moɓe waɗe hatimuji ma waɗe yaasi laabi ha sabakara landa ɗimmal ngal ɓelandi ɗo ɓe indi wano woɓɓe no ƴette ka arme sooriɓe ɓe immine noon yahugol e foroji go fi haɓugol woɓɓe taɓa ƴetta ɗo soori kanko o ala décision o ala choix ko ƴettuɓe mo ɓe ko ɓen no wiyata ya waɗa hunde gaari kanko o nelateɗo ya waɗoya hunde gaari yahe régile o hunde gaari joni noon ɓe immina ɓe nokkel goo yoɓe haɓoye ɓen ɗon ɓe régile ɓen ɗon tawa noon ɓenɓe ɓe yahi ɓeɓe immina haɓoye ɗon ko julɓe wonde tawa ɓen hino no hoori no humtade ɓe bomba ɓe ɗon hara no mapinimo kanko daarile ko julɓe ɗoni min kadi komi julɗo wonɗum wonde ñawore yo neɗɗo andu kala ko o waɗi o landiteɗo kala ko o waɗi o landiteɗo si goɗɗo yamirima yim waru kaaƴimo tawi ko julɗo yamirma ya waru sa a warimo sita ka ñawoje aduna ɗo ndaarete on yamirɗoma himo jogii doole e hoorema simo jogii doole e hoorema woɓɓe wi ko kanko yamirɗon hana wartede woɓɓe ni woni ɗon omo wartete selli ko woni ɗon ko omo wartete woni ɗon o wayi ɓe inna al mukrihu wal mukrahu dool ɗon e doolaɗon force ɗon e forçaɗon
si tawi le on ɗo force ɗo on ɗo wiɗuma yamirɗoma ya waɗu goɗɗo tawi o maratole e hoore ma fus o laamaki ma o piyatama o sokatama o wattama hay fus o yiɗo he yahi waɗa a hawtika yeeya warimo ɗo ko an tu ko an waɗi kanko mo hana yagginede seeɗa fi ko yamiri ko boni ko kono kanko wattatake waɗi ɗo ko an waɗade hoorema sa waɗano hay fus hay hunde tan a jokkano joni ono ɓen ɗon kamɓe ɓe jogii ani no woɗi doole no ɓaawa maɓɓe si ɓe waɗaali no woɗi ko ɓe waɗete kono dagaki ka dandira wonki maki wonki goɗɗo ɓay sa waɗalimo an ko a waɗeteɗo ma ko a itteteɗo ma ko a sokketeɗo ma ko a ñaaweteɗo a fiita ɗum ɗo yatto e hoorema joni itti wonki makko kinkan wonki make wonki makko kin ko wonki ɓuri ɗo fottaten ko ɗum waɗi on tigi ɗon ɗo wona ngandu min ko noon si mi waɗano ɓe waɗano lam tawi ɓe waɗata wonki make wonki wonmo ɓuri ɗum fottaten ɗon ɗon ko tana ko albala o molnaɗo yonti andu ɗo ko on tigi jokki ko ɗon ɗon ɗo jokkimo kanko kadi ko neɗɗo waɗi ko fof koye hoore makko wala tasiru wasiratum wisra ukhra wonki nangitirtake ko kiya wonki waɗi yettorina subhana taala yo dandu e ittugol wonki hara kadi ko julɗo ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ووري مونكي دول ووري تمبت فجزاؤه جهنم جودي ما كوني كنا دي جهنم دوبي دي دو يالتنا خالدا فيها ومبتلتهم وغضب الله عليه التي كلمه ولعنه الله هديمك وأعد له الله هبلني عذابا عظيما مولى إنه كان بعد فكنا أقولين وأن ابن عباس كان كويني مواري مونكي هوري توني مونكي جلدو ولا تبوية لاني وأنا أسأل لك ما تبوية سو توبي الله يعفو ترك الله يا الله ودان ورجاس انت وآخر دعوانا توبي لله رب العالمين Assalamualaikum. Hai. Ya. Nanti deh.